Danas učimo kako postavljati takozvana ja, nein pitanja na njemačkom jeziku. Ja, nein pitanja su pitanja na koja najčešće odgovaramo sa da ili ne. Krenimo. Postavljanje ovih pitanja je vrlo jednostavno kada znate osnovno pravilo, a to je da glagol ide na prvo mjesto i onda dolazi subjekt. Pogledajmo jedan primjer zajedno. Uzmimo za primjer rečenicu ti imaš kuću. Na njemačkom du hast ein Haus. U ovoj rečenici je du subjekt, hast glagol, ein Haus objekt. Primijenimo sada pravilo da glagol dolazi na prvo mjesto i iza njega subjekt. Znači, stavili smo glagol hast na prvo mjesto, a subjekt du na drugo mjesto. I sada smo dobili upitnu rečenicu hast du ein Haus. Kao što vidite, sve što smo trebali napraviti je zamijeniti im mjesta. Da bi gramatički pravilno postavljali pitanja, trebate znati konjugirati glagole. Napravili smo videa u kojima objašnjavamo konjugaciju glagola za bitne i često korištene glagole. Pogledajte ju na našem kanalu i naučite najbitnije njemačke glagole. Krenimo sada na primjere upitnih riječi. Du wohnst hier. Ti živiš ovdje. Wohnst du hier? Živiš li ovdje? Du arbeitest heute. Ti danas radiš. Arbeitest du heute? Radiš li danas? Du bist zu Hause. Ti si kod kuće. Bist du zu Hause? Jesi li kod kuće? Du hast Zeit. Imaš vremena. Hast du Zeit? Imaš li vremena? Ako niste do sada pogledali videa sa modalnim glagolima, obavezno ih pogledajte, jer bez modalnih glagola ne možete pričati njemački jezik. Točnije, pomoću njih govorimo što želimo, trebamo, smijemo, moramo, možemo i puno više od toga. Da li si već pogledao video sa glagolima sein i haben? Ako nisi, pogledaj ga, jer to su dva najvažnija glagola u njemačkom jeziku. Bravo! Sada smo naučili kako postavljati ja, nein pitanja na njemačkom jeziku. Lajkaj video i aboniraj kanal da ne propustiš buduće videe za učenje njemačkog jezika.